Nibasi urona binu tebit jasembayang idba uroraya dilun masjid anemin maen ngan saberakan mesukaria dalam kawannya na anu yatim jidupi asing jiro imata nabi ne tanyang ni baanu nyan pakan hai insan taro imata ni basi urona binu tebit jasembayang idba uroraya dilun masjid anemin meen ngan saberakan mesukaria digap jimaen dengan kawan raga bangsawan letat pupike digap jimaen dengan kawan raga bangsawan letat pupike lunyan si yatim laju jiseut ngan lema lembut jawaban Jibril lunyan si yatim laju jiseut ngan lema lembut jawaban Jibril pakan hanlan mawahe habibi ayah ngan ummi dilon kahana pakan hanlan mawahe habibi ayah ngan ummi dilon kahana ayah lan syahid dalam perang sabi jasa jan nabi bela agama nibasi urona binu tebit jasembayang idba uroraya dilun masjid anemin maen ngan saberakan mesukaria dilun masjid anemin maen ngan saberakan mesukaria ulun kaya tim katinggai sidra meura-ura lan roi mata ulun kaya tim katinggai sidra meura-ura lan roi mata digap lan kalan yang nana ayah hanatem susah lagi ulunnya digap lan kalan yang nana ayah hanatem susah lagi ulunnya di ulun nasib gebrile Allah mebaje bekahana meganta di ulun nasib gebrile Allah mebaje bekahana meganta rakan lonji so yang baro-baro di ulun tahu mana imata nibasi urona binu tebit jasembayang idba uroraya dilun masjid anemin maen ngan saberakan mesukaria adana harta kena bahaya hangge pelemah gesam lewali di ulon kade meura-ura ba urang nang rolon jamelake di ulon kade meura-ura ba urang nang rolon jamelake